Mbese nk'ubu nashimye nakora iki? Urugendo rw'ubuzima kari nk'igiti kitagira amashami, kuko icyurira bisaba urwego cyangwa inkunga y'abandi, abandi rwose atari njye ubwanjye. Mbese nk'ubu nashimye nakora iki? Ko ubuzima ari impano, Rurema atanga uko ashatse, ko kububona bisaba kubuhabwa n'abandi, kububona bisaba kubeshwaho n'abandi, ubwo Rurema akintije ubuzima, ni gute ntashima? Cyo ngaho rero nimuntize amatwi, muyatege yombi rwose mbashime, murabe agaciro murabikwiye, muri intwari rwose si ibanga, murabe gushimwa ndabibabwiye. Ese nk'ubu ni gute ntashima? Ese nk'ubu ni gute ntashima? Ko Imana yampaye ubuzima, mawe akambera umwambaro n'icumbi, akambera ifunguro n'igaburo, akambera indogobe n'ifarasi. Ese nk'ubu ntashimye nakora iki? Ko ku munsi nk'uyu, imyaka itari mike ishize, aribwo mawe yanyibarutse, akandera ndetse akankuza. Ese nk'ubu ntashimye nakora iki? Ko uwo munsi nyine nitura iki yabonye icyo atura Imana, ubwo dawe akanyita ndayishimiye, nkaba ishimwe rya nyitura iki kuva ubwo? Mbese nk'ubu ntashimye nakora iki? Ko uwo munsi Rurema yategetse ko tuva inda imwe, kuva ubwo mukambera abavukanye n'abavandimwe, mukambera abarimu n'abigisha. Ese nk'ubu ntashimye nakora iki? Ko Rugira namwe yabamayeho nk'inshuti, namwe bikababera uko, tukabasangira ngendo n'abasangira buzima. Ese nk'ubu ntashimye nakora iki? Njye mbona nta kindi nakora uretse kubashima, mwarakoze cyane. Kuko ndamutse ntashimye, naba ndi ingayiga ya byose, naba ndi igifura cyangwa icyomanzi, naba ndi ikirara kiruta ikirara, naba ndi mahero, naba ndi nk'imbwa irira ku muziro, cyangwa imwe isaba uwo yimye ikimuha uwayihaye. Mwarakoze cyane, ndabashimiye.